اقدام شایسته از مغازه مال‌های تکنیکی بهترین. منبعد همه مال و محصولات تکنیکی معیشی را که با صفتند میتوانید با نرخ دسترس از مغازه بهترین خریداری کنید. محصولات را مغازه از شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، ترکیه، دبی، ایتالیا و چین و ازبکستان دسترس نموده است و کفالت 3 ساله دارد. شما میتوانید تکنیکای معیشی دلخواهتان را با طرز کردیتی با فایزهای پستری نیز خریداری کنید. در مغازه QR کدهای بانکی عمل میکند. سراغه، شهر خوجند، کوچه اسماعیل سامانی 46. تلفن برای معلومات 92 730 77 70. سلام بینندگان گرامی. برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی است که از جانب مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی آماده گردیده توسط تلویزیون تاجیکستان پیشنهاد شما می‌گردد. در این برنامه شما امکان دارید عاید جنایت‌های گردش غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار، دزدی، قلابی و دیگر کردارهای ضد قانونی برای خود معلومات پیدا نمایید. با شما من نصرت الله محمدزاده. دوام سالهای اخیر در برابر پیشگیری معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار، پیشگیری از واردشوی حب‌های سنتتیکی که خطرناکترین نوع مواد مخدر به حساب می‌رود، یکی از وظیفه‌های اساسی مقامات حفظ حقوق کشور به حساب می‌رود. گروه‌های غرضناک متشکل نشه‌جلا با مقصد کاسته گردانیدن آداب و اخلاق جوانان، جلب این نیروی سازنده به استعمال و استفاده واسطه‌های نشه‌دار و نهایتاً به بیماری‌های گوناگون تبابت نشونده گرفتار نمودن انسان‌های سالم واسطه‌های نشه‌دار گوناگون را وارد کشور نموده با هر راه و واسطه پهن کرده ایستادند. گزارش کاپیتان میلیسیا سیراج‌الدین شکوری در این خصوص. با استفاده از تکنولوژی نوین کمونیکاسیونی، مخصوصاً مسنجرهای شبکه‌های اجتماعی، به معاملات برآوردن واسطه‌های نشه‌دار سالهای اخیر به یک وسیله معمولی گروه‌های متشکل نشه‌جلا تبدیل یافته است. اخیراً در نتیجه عملی سازی چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، همچون گمانبر شهروند همرویف کمران سال تولدش 1996 ساکن شهر دوشنبه که قبلاً با جرم دزدی سود شده است دستگیر گردید که نام برده در حدود پایتخت با همین شکل واسطه‌های نشه‌دار را به فروش می‌گذاشت. کارکردهای اپراتیوی مقامات میلیسیا ثابت نمود که دستگیر شده همرویف کمران تحت راهبری خویشاوندش سفروف ابراهیم با تخلص بایم که قبلا برای معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشه‌دار سود شده و عین زمان در خارج کشور قرار دارد به این کردار جنایتی مشغول بود. سفروف ابراهیم با لقب بایم با ما سیاز برآمد، کار پیشنهاد کرد. از وضع اولیوی بهتر بود، من کارش قبول کردم. بعد گفت ما صورتت میپرتم برای اینجا اکسیزی تابلتکای 10 دانه اکسیزی تابلتکای ایتن گفت بعد در یک شناسی ما تا دخته بودم در دخته 10 دانه تابلتکا را دادم. در مکان معین پنهان نمودن واسطه نشه‌دار توسط شبکه‌های اجتماعی با مشتری فرستادن سراغه جایگیر شوی آن و با استفاده از همیان الکترونی قبول نمودن مبلغ که همه آن فاصلوی به طور مجازی عملی می‌گردند اصول‌های نوی است که قاچاقچیان واسطه نشه‌دار عملی می‌سازند. محض ملکه بلند کسبی کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت باعث گردید که یک شبکه پهن کننده حب‌های اکستازی در حدود شهر دوشنبه آشکار کرده شود. عین زمان نسبت همرویف کمران طبق طلبات ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده و در حبس پیشکی قرار دارد. جنایت قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی را با استفاده از کارت نابالغ 17 ساله استقامت کننده ناحیه اشت ولایت سوخت صادر نموده به جوابگری جنایتی جلب گردید. نامبرده با یک همدیهای خود مناقشه کرده با کارت به بدن آخران زده جراحت وزنی جسمانی رسانیده است. شرحین و یک جنایت دیگر در گزارش پدپلکونیک میلیسیا اکبر شریفی از ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи ашт нисбати наврас одинаматов дилшодбек музаффарович соли таваллудаш 2007 истиқоматкунандаи деҳаи марҳамати ҷамоати деҳоти ошобаи ҳамин ноҳия барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парванда ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбар шуда санаи 6 июл тахминан соатҳои 21:30 дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ифтихории ноҳия бинобар ба миён омадани муносибати оштинопазир бо
ҳамдиҳаи худ шаҳрванд Тухтасинов Ҳаёҷон Музаффарович соли таваллудаш 2006 ва аз ҷониби ӯ мавриди латукуб қарор гирифтан назди худ мақсади зарар ба саломатӣ расониданро гузошта бо гузашти ним соат аз баҳсу муноқиша корди кисагии худро аз хонаи холааш воқеъ дар суруғаи кӯчаи Юлдошматов ҳавлии рақами 12 ки муваққатан истиқомат мекард дастрас намуда ҳангоме ки шаҳрванд Ҳаёҷон Тухтасинов бо дигарон ҳамсӯҳбат буд навраз қасдона як маротиба ба шиками охирон зарба мезанад. дар натиҷаи ин ҳаракати ҷиноятӣ ба ҷарб дида захми халидаю буридаи воридшавандаи пешдевори шикам бо буридашавии меъда расонида шудааст ки ҷароҳати вазнин ба саломатӣ мансуб дониста мешавад. вақти содиршавии ҷиноят баъди соати 22 буда мебоист дар ин вақту соат навраз дар муҳити хонавода қарор дошта бошад. сари вақт ҳозир шудани гурӯҳи фаврии тафтишотӣ ба ҷои ҳодиса ва дастрас намудани ҷарбдида ба беморхона имкон дод ки ҳаёти як инсон ҳифз карда шавад. ҷинояти дигар ба муқобили ҳаёту саломатиро низ милитсияи ноҳияи Ашт дар деҳаи марҳамати ҷамоати деҳоти Ошоба ба қайд гирифт ки ба муносибатҳои оиладорӣ рабт дорад. шаҳрванд Тиллоев Илҳомҷон Алиевич соли таваллудаш 1987 барои раво дидани азобу уқубат нисбати ҳамсараш дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 117 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ шуда гумонбар мебошад. гумонбар шуда ҳарчанд бо ҳамсараш 15 соли инҷониб хоҷагии умумӣ пеш мебаранду аз зиндагии муштарак соҳиби 4 нафар фарзанд гардида бошанд ҳам то ҳанӯз ба ҳам унс нагирифтаанд. масалан давоми 6 моҳи соли 2024 3 маротиба ҳамсарашро латукуб ва ҷароҳати ҷисмонӣ расонидааст. санаи 10 июл ҳамин гуна ҷанҷол боис гашт ки милитсия ба манзили зисти гумонбаршуда Илҳомҷон Тиллоев ҳозир шавад. аммо тавре дар навор дида мешавад ном бурда дар ҳолати мастӣ бо корди хоҷагӣ дар даст милитсияро пешвоз гирифт. оғоз гардидани парвандаи ҷиноятӣ ба он хотир аст ки оқибати кирдори худро гумонбаршуда Тиллоев дарк намояд ва ҳаёти солими оиладориро пеш барад. бо доман паҳн намудани шабакаи интернет ва пешрафти технология усулҳои нави ҷинояти қаллобӣ низ дар ҷомеа зуҳур карда истодааст. гумонбарони ҷинояти қаллобӣ бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоии интернет шаҳрвандонро ба доми фиреби худ кашида аз ин ҳисоб фоида ба даст оварда истоданд. дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон падару писар чӣ гуна ба доми чунин авонфиребон афтоданд дар гузориши ҳамкорамон полковники милитсия Офоқи Қодириён аз раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Хатлон бо ҳам мебинем. имрӯзҳо бо мақсади ба даст овардани маблағи мов ҷиноятпешаву қаллобони интернети аз тамоми роҳу усул ва имкониятҳои технологияи навини коммуникатсионӣ истифода мебаранд. аз ҷумла вақтҳои охир ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути телефони мобилӣ аз рақамҳои операторини дохилию хориҷӣ тамос гирифта худро корманди бонк ва ё ширкатҳои мобилӣ муаррифӣ намуда рамзҳои корти бонкиро талаб менамоянд. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ мутаассифона боз ҳастанд шаҳрвандоне ки ба макру фиреби қаллобон бовар намуда маблағҳои зиёди худро аз даст медиҳанд. дар асоси аризаи 2 нафар аз сокинони ноҳияи Ҷайҳун шаҳрвандон Шомадов Сафар соли таваллудаш 1963 ва писараш Шомадов Валиҷон соли таваллудаш 2000 ва як нафар сокини шаҳри Душанбе Мискинов Вайсиддин соли таваллудаш 1970 зимни пешбурди коркардҳои оперативии ҷустуҷӯй аз ҷониби кормандони милитсияи ноҳияи Ҷайҳун Юсупов Аҳлиддин Муродалиевич соли таваллудаш 1982 сокини шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ барои даст доштанаш дар ҷинояти қаллобӣ дастгир карда шуд. Юсупов Аҳлиддин бо Дмитрий ном шахс шаҳрванди Федератсияи Россия тавассути саҳифаи иҷтимоии Телеграм ошноӣ пайдо намуда оиди аз ҳамёни бонки электронии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи пулӣ тасарруф кардан ва минбаъд ба сурати ҳисоби худ гузаронидани онҳо ки аз ин 40% фоида ба даст меорад якҷоя маслиҳати пешакӣ карданд. ҳолати кор ма ба одамои ношинос занг мезадам, коди душанбе мегирифтам. онҷа ба шахсоне ки бо ман дар тамос шуда буданд ба аввал ба Россия ба мегузаронд худошона. баъд аввал мада 40% маблағшонро мегузарондам. дар ин давом онҳо санаи 2 июли соли 2024 ба телефони мобилии шаҳрвандон Шомадов Сафар, Шомадов Валиҷон ва Мискинов Вайсиддин занг зада суҳбат карда худашонро корманди бонки Душанбе Сити муаррифӣ менамоянд ва иброз медоранд ки аз Федератсияи Россия тавассути бонки Душанбе Сити барои онҳо маблағи пулӣ равон карданд ва онҳоро мебояд рақами инфиродие ки ба телефони мобилӣ ҳамчун SMS паёмак меояд ба онҳо диҳанд то ин ки маблағи пулӣ ба корти бонкияшон интиқол дода шавад.
شهروندان به سخن آنها باور کرده رقم‌های انفرادی کارت بانکی خود را می‌دهند که در نتیجه از کارت بانکی شما دفاع 8430 سامانی و از کارت بانکی مسکین ویسیدین 15400 سامانی با راه قلابی تصرف شده به بالانس رقم‌های تلفنی موبیلی یوسفوف اهلیدین می‌گذرد. با من زنگ زدن شخصانی نامعلوم و ما گفتن که ما از شرکت دوشنبه سیتی هستیم، برنامه شما 1,500,000 سامانی آمده است، آن را باید به کارت شما گذارونیم، نمره کارت را گویید. بعد من نمره کارت را گفتم نمره کارتم همین رقم ها است. بعد گفته که یک کد میاد، اون کد رو گویید، سوم در کارت شما میگذارد. سوم کد رو که گفتیم، بعد چند قپس دیدیم که کارت زبیلکی را شده. بعدا یک روز پس رفته کارت رو پیش متخصص رفته، کارت رو گوی کرده، دیدیم که 8430 سامان نیستند. ما هم خیزان میزدیم، میدیم که اگر که بالانسی شامستشون را پلای سلیمان میکنیم. با این کردارشان این جنایت پیشگان به شهروندان ضرری مخصوصا کلان رسانیدند. عینی زمان نسبتی دستگیر شده یوسفوف اهلیدین در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهان پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. وابسته به این حالت بار دیگر ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان شهروندان را آگاه می نماید که احتیاط کار باشند و به دام چنین خلابان نیفتند. در ناحیه یاوان ولایت ختلان گمانبر جنایتی دزدی را دستگیر کردند که به تصرف مال و چاروا دست زده عادتی ضرر رسانی او ساکنان را ناراحت می‌ساخت. مورد و ذکر است که گمانبر در جاده جنایتکاری سابقه داشته، پیش نیز برای همین شکل جنایت دزدی 4 مرتبه صادر شده است. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه یاوان در اساس عریضه و مراجعت‌های شهروندان عایدی از جانب شخصانی نامعلوم دزدیده شدن چارواهای کلان شاخدارشان ضمن پیشبرد چاره‌های اپراتیوی جستجویی 1 نفر گمانبر جنایتی دزدی دستگیر کرده شد. این نفر علیموف نسیم نارویچ سالی تولدش 1987 ساکن دهه قنبری ناحیه یاوان می باشد که پیش 4 مرتبه با ماده 244 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. نام برده سنه 10 ایولی سال روان از نبودن اطرافیان استفاده نموده به محله یاوان کهنه می رود و از آنجا 2 سر چاروای کلان شاخدار شهروند دولت خالمومین سالی تولدش 1948 را تصرف نموده از جای حادثه غیب می زند که با این کردار جنایتکارانش به صاحب مال به مبلغ 10,000 سامانی ضرری جدی رسانیده است. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ضمن چاره‌بینی‌های مقصدناک اپراتیوی یک کارخانه کارکردی گوشت را در کوچه قشتپه ناحیه شاه منصور آشکار نمودند. رفتی سنجش معلوم نمود که مسئولین عموماً به قاعده‌های سانیتری رعایت نکرده گوشت آماده نموده آنها که برای سمبوسه پیش بینی گردیده است به ارگانیسم انسان ضرری جدی سرایتی دارد. تامین بخطری عضوقواری پیش از همه به نگهداشت سلامتی اهالی روانه گردیده است. میلیسیای پایتخت با عملی سازی رید و عملیات‌های سنجشی تلاش می‌نماید تا اینکه از پنه‌شوی محصولات پس‌صفت وضعیت اکولوژی به سلامتی خطرناک را پیشگیری نماید. در نتیجه برگزاری چنین یک سنجش معین کرده شد که شهروند وهاب خورشید سال تولدش 1983 ساکن شهر دوشنبه در منزل زیستش واقع در کوچه قشتپه 1 کارگاه تازه‌کنی کلاپوچه تشکیل نموده قاعده‌های سانیتری و گیگینی را پورا ویران نموده است. همه این میتواند به سلامتی استعمال کنندگان ضرری جدی رساند. کلاپوچه را کشتارخانه‌ها قصاب خریده مبلغی 10 سوم 11 سوم 12 خریده و یا پوست کرده تازه کرده وای کرده بازار بوده تقسیم میکردم. و مقصد کارخانه‌مان سانیتری گیگینی پورا تامین کرده نبود. چنانه ضمن سنجش مشاهده گردید
کارمندان این کارگاه ضمن آماده‌سازی محصولات گوشتی را در روی فرش با پایافزال آمیخته می‌کنند که واقعا مشاهده آن باعث در حیرت ماندن هر یک نفر استعمال کننده این محصولات می‌گردد. متأسفانه صاحب ملک این کارگاه با مقصد به دست آوردن منفعت ناچیز سلامتی شهروندان را زیر خطر گذاشته همه محصولات آماده نموده‌اش را در دکان‌های سمبوسه‌پزی و آشخانه‌های آماده کننده کلپوچه به فروش می‌گذاشت. من پایین کاروان مرکز افختر دکانی سمسه دارم. 4 سال فعالیت میکنم، استفاده میبرم. من اکه خورشه گوشت میگرفتم نرخی 40 سومانی. بعد کارمندان میلیسا اکه خورشه دستگیری کردن. بعد فهمیدیم که گوشتی کلپوچه بوده است. عین زمان نسبت وهابوف خورشید موادهای ضروری ترتیب داده شده مورد سنجش پیشکی قرار دارد. وقتهای آخر به مشاهده می رسد که نفران عوام فریب سحر و جادو را منبع درآمد مالی خود قرار داده میخواهند از این حساب منفعت بیشتر به دست آورند. در ناحیه اشت ولایت سوخت کارمندان میلیسیا چند دلیل به فالبینی مشغول گردیدن نفران علاهیده را آشکار نمودند. بازداشت گردیدگان چند مدت این جانب با همین راه گویا مشکلی مزاجانشان را حل می کرده باشند و مردم فریبی دست زده از این حساب فایده مالی به دست می آوردند. همکارانمان در این خصوص گزارش تهیه نمودند. новобаста аз оне ки мақомоти корҳои дохилӣ мунтазам чеҳраи афроди фолбину ҷодугар дохону мушкилкушоро бо ҳаракатҳои мардумфиребона ошкор намуда аз оқибати эътимоду боварӣ ба он аҳолиро огоҳ намояд ҳамоно далелҳои нав муайян карда мешавад. мақомоти милитсияи ноҳияи ашт давоми 6 моҳи соли 2024 аз ҳисоби сокинони ноҳия 24 ҳолати машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугариро ошкор намуд ки аз фолкушоӣ бахткушоӣ табобат бо роҳи дохонӣ додани оби дам тумору таштоб қайтарма кушоиши кор муолиҷаи безурётӣ ва дигар ҳоҷатбарориҳои ғаразнок иборат аст ки ҳамагӣ дурӯғ ва ба хотири ба даст овардани маблағи пулӣ анҷом дода шуданд. масалан шаҳрванд ёрматов тошмуҳаммад соли таваллудаш 1947 истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки шайдон дар хонаи истиқоматиаш ба фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ бо роҳи дохонӣ машғул гардида ин амали ғайриқонуниро манбаи даромаду рӯзгузаронӣ медонист. همین نمودی پردمیت و همه چیزنده این چیز این اسم جنس میشه و ما رد میکنیم ما میبردارم ده قاعده شاینه فهمیده؟ من فیزیک شوام کارم نیست هم نه فیزیک میشه اون سری راگی سی راگی دو راگی خاص چینده بالی سریقه مونده شبه دوت کنید دایی سریق کنید کنه қироати ғалати сураю оят дуоҳои нофаҳмо ҳаракат ва садою талаффузҳои ғайриоддӣ ба ғайр аз мардумфиребӣ чизи дигаре буда наметавонад. همه چیزا میخورد شودا شامشی است نموشه شوه پرویز بسم الله الرحمن الرحیم القرآن الحکیم انک لمن المرسلین ба ҳамин монанд шаҳрванд юсупов карим ҷураевич соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти понғози ноҳияи ашт дар болои машғул шудан ба сеҳру ҷодугарӣ ва қабули мизоҷон бар ивази маблағи пулӣ боздошт гардид. барои чӣ ноша ин сӯзане гирифте собун мехекре задед ин чива ихлос кара мақсад نمیدونم پیشنگ دورم گوره میکرد توسنون زویده و من همون آسانون هیچکره کردم همون دیده این چی نغمه نغمه داخل من بزرم که همینه مرکز عیب من маҳз даромади пулӣ ба даст овардан имконият медиҳад ки ҳуқуқу вайронкунандагон амали мардумфиребиро идома диҳанд. ҷазои маъмурӣ дар намуди 80 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 5760 сомонӣ нисбати ҳуқуқу вайронкунандагон таъин карда шуд. бояд ҳамагон огоҳ бошанд ки эҳсосоти мардумро сӯистифода карда бо дурӯғпардозӣ ба зеҳну шуури онҳо бозӣ кардан хислати хоси машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру ҷодугарӣ мебошад ки маҳз ба хотири ба даст овардани маблағи пулӣ анҷом дода мешавад. беҳтар аст ки шаҳрвандон аз рафтан ба дари фолбину ҷодугар худдорӣ намуда тарзи ҳаёти
ҳаёти солимро пеш баранд. ёдрас менамоем ки амалиёту чорабиниҳои мақомоти корҳои дохилии вилояти суғд барои ифшо намудани ин гуна фаъолияти ғайриқонунӣ идома дорад. идомаи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ пайваста аз рафти хизматбарии сарбозону афсарон, шароити моддии маишӣ, аз бар намудани касбу ҳунар ва омӯзиши оинномаҳои хизматӣ ба қисмҳои ҳарбии вазорати корҳои дохилӣ ташриф оварда бо онҳо суҳбатҳо анҷом медиҳанд. гузориш дар ин хусус омода гардидааст. қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ яке аз ҷузъи муҳими қувваҳои мусаллаҳи кишвар ба ҳисоб рафта дар таркиби қисмҳои ҳарбии қушунҳои дохилӣ инчунин ротаю батальонҳои дигар аз ҳисоби ҷавонони тануманд ва қавӣ фаъолият доранд. таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззами миллат, сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки имрӯз бинои ҳудуди қисмҳои ҳарбӣ ба хусус қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ ба як ниҳоди пешрафта бо тамоми шароитҳои хизмат мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ таъмин буда ҳудуди биноҳои қисми ҳарбӣ ободу зебо ва сабзу гулистон аст. дар ин замина низ метавонад садоқату нангу ори ҷавонони ватандӯст аз ҷумла сарбозони дирӯзу имрӯз ва ояндаи қувваҳои мусаллаҳ бо боварию ифтихор ёдовар шуд. роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ бо такя аз чунин нерӯи ояндасози миллат пайваста ба қисмҳои ҳарбии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ рафта бо ҳайати афсарону сарбозон вохӯриҳо доир карда истоданд. вохӯрии навбатие ки бо иштироки муовини аввали вазири корҳои дохилӣ дар қисми ҳарбии 3502 баргузор шуд, баёнгари дастоварду пешрафт ва мавқеи устувори ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилал аст. муовини аввали вазири корҳои дохилӣ аз вазъи кунунии олами имрӯз, хатару таҳдидҳои эҳтимолӣ аз ғаразҳои созмону ташкилотҳои экстремистию террористӣ ёдовар шуда ба сарбозон содиқ будан ба савганди ҳарбӣ, азиз доштани арзишҳои миллию давлатӣ ва такядор будан аз сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдоварию роҳнамоӣ карданд. сипас аз анбори захираи маводи ғизоӣ ки бо қувваи сарбозони қисмҳои ҳарбии қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ аз заминҳои хуҷагиҳои ёрирасони вазорат, сабзавоту дигар навъи донагиҳо ҷамъоварӣ шуданд, дида намуданд. дар анбори нигаҳдории маводи ғизоӣ сабзӣ, картошка, пиёз, карам, биринҷу орд, равғану гӯшт ва нушобаҳо дар ҳолати мусоид барои истеъмоли сарбозон нигаҳдорӣ шуда истоданд. мавзеи шустушӯй, хобгоҳи сарбозон, ашёҳои санитарӣ ба тартиб ва ороста нигоҳ доштани либосу муҳити хоби сарбозон далел аз ташкили хуби кору хизмат дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ аст. бо меваҳои гуногун ва тарбузу харбуза оро ёфтани дастархони сарбозон ки бевосита аз заминҳои хуҷагиҳои ёрирасони вазорати корҳои дохилӣ ҷамъоварӣ шуданд, барои ҳар як сарбоз истеъмоли он нерӯбахшанда аст. барои обутоби бадан ва такмили варзишии сарбозон ки бешак дар ҳама гуна мусобиқаҳои варзишӣ сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд, дастур дода шуд то ҳудуди шаҳрчаи варзишии қисми ҳарбии 3502 бо дигар дастгоҳу таҷҳизоти варзишӣ ободтар карда шавад. ҳамдиёрони арҷманд, ин буд муҳтавои барномаи ин лаҳзаи нав ва маълумотҳои ба дастомада ки мо таҳиягарони барнома хостем баҳри баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ онро манзури шумо намудем. то дидори навбатӣ тансияту хонаобод бошед. хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.